Embaixador China e Timor-Leste Liu Honaian agradece no rato parabéns à comunidade chinesa e Timor-Leste nebe comemora Tinamfong Imlek. Tinan-tinan komunidade Tionghoa sempre comemora Tinamfong Imlek. Nebe baibeng celebra lorong sanulure Senin bulan Febrero. Tinangne komunidade Tionghoa e Timor-Leste celebra Tinamfong Hok Solok. Iha embasada China itara klaran dili. Tambah tinang nemos, badahuluk governo hasai despaisu numero hitu, bara riung rua sanulure simvalu, bara rua, bara PMI, hanesan toleransia de pontu durante loron tomak. Embaixador China e Timor-Leste, Liu Honaian, hato parabéns ba komunidade timorense. Liu komunidade Chinesa e Timor-Leste, nebe comemora Tinamfong Imlek, no hein katak ho komemorasaung ne belefo sorti barak liutan. Liu Honaian mos promete, se hametin liutan kooperasaung entre nasaung rua, ho di desenvolve Timor-Leste sai sucesso liutan ia futuro. Lorong primeiro dia ba ano novo chinês. E tina ainda ne tinam asunya. Nebe ihane hauluri embaixador embaixador China narang hato parabéns para povo Timor-Leste toma. Espera kata que Tinamfong ainda ne siluri felicidade barak maita e for sorte barak maita. Espera kata relação nebe ita nação rua entre país China e Timor-Leste, se desenvolvimento ainda ne se dá o sucesso e se dá o sucesso e tohoto. 在新的一年有更大的发展，谢谢大家。 Komunidade Chinesa mos agradece ba governo, nebe consideramos Tinamfong Imlek, anesang lorong boti de Timor-Leste, no husu atu insa decidi, sai lorong importante nebe permanenti, iha kalendario nasional Timor-Lestenian, anesan mos lorong nasional Siraselok. Ia Timor-Leste, ami agradece. Ami holarang hak solok tebes itane governo, tina ainda ne fona reconhece, ba lorong importante de ne mai ita. Heo ainda ne ohin lorong, ami hene atumos luri oportunidade dane akar hatoba governo além de agradecer governo ba reconhecimento dane ami husu iha comece queres iha quinto governo ami sempre husu para atuhare lorong dane sai lorong importância ida ba hanesan lorong sira seruk nebe itene nação reconhece ba iha itaniam fatingne. Além de ne, Fernando Cham orgulho tamabele comemora Tinamfong Imlek iha Timor. Tambane niamo susu ba governo Timor-Leste atau taumatan ba China maromak nebe hela iha Timor kuaze tinang atus ida resin. Husuba estado hare net ba região China maromak nemos Antigona dede tina atus ida tempo hare net fon tulu net $10 ke $100 ke para balinya hariona tos kali imatene ya taibesina haria nusa maromak China ni alimot piautu net los foi mori negale nema foneti azura ba China maromak tuang para ami China Timor sinti contenti. Atividade nebe komunidade Chinesa sira halau ho di comemora Tinamfong Imlek iha Timor-Leste, maka seremonia han hamutuk realiza karnaval tamasai loza iha dililaran no seluktan. Abraung Amaral, Juvial da Costa, GMN.